Kini gadi go dudashin megla but pedang so bahai pi poro shakatup kubor mendaga janmien. Shwaban paish ki kubor ki babnya ina pet shwai ki mat bakong san. Kentat ka sarkar ban khangi ki kali kamai tourist banabar jala thu ban penmi ka tourism app ak jeng kren ban kershan ki nong penyat kali na jala. Khuntai ki MDC ke VPP ka kardop trong ka KHASI halor ka jingpan slam siu tulok tapli pat hadin ka jingpan poy ka pisa. In kami benya ka sarkar ka jingbu CCTV ha ki jaka jengok kai perthai ki bapaw ban kentio ka jingsngan ki nongwan jengok kai. Wandra ka sarkar pedengi ka Viksit Bharat Rozgar Bill Arajara pesan terwaban penyo jing belana ka benta ka shispa arpsan si haki jaka nong kendong. Penklan ke India bagi Ethiopia ya ka jing day ha pedeng ki Ari ya pedeng menteri rang badu kari ya ka khusnam bahe do jong kari Ethiopia ha ka Addis Ababa. Ina ngap mentai ki khubor ki babnya na ka jala. Ka sarkar jala kal kendat ban khangi ki kali ka mai tourist na bar jala da ka baong bakayai persya bat ki kendon an. Usembut menteri rang ba ka jala ubadai kemi ya katna transport uba snyau balang dahar ulaong baka sarkar kan shim kya ya ki jing e jong ki nong penyat kali kamai ki bahajala bat kan penlong ya ki jing kren bat ki try jong ki ying balsa ki try resort bat ki nong penyat let shangkai ban penshlo ki ban pendan kam da ki kali kamai ki bana jala. Ulakan turu ya ki nong penyat kali hajela pan pene ek rukam ajing syakri ke babha da ke babanjur baki kali ki de benlong ki bakut basuba harengkat ki nongnya ki badan akor. Ubat dahar ula ong ru baka jing temu ban pinmi ek tourism app jong ka jela kan pen bahashu shu ek jingwan ki nongwan jngok kai. They suggested that AG should meet today in the meeting and which is legally rational allowed to stop other vehicles coming from outside the state, and yes, another suggestion come from them. So why don't you call the hotel or the resort, request them to use the local taxi, and it is accepted by us, and we will call all this hotel and this resort, and when there's all the store operator within the state, so we'll request them to use our local taxi, and provided we request them also, their vehicles should be fit, should be neat and clean, and the driver should be fully disciplined. So at least the outsider who come in Meghalaya, they should be happy with our driver. Kidu khot jongka liang persya na ka Voice of the People Party jongka KHASI hene ka sngi kala penlong ka jinga ki persya da ka jingkhang talai ka khardop jongka council bandawa ban pelat no ya ka tulop ka bala pensa la khandai banai menta UMDC uba Moonlight Parian but Deputy Chief Executive Member uba Laski Rembai kila penlong ya ka jinga kren ka bajilio but kidu khot ki bayaki haswa ba ka council kan sedang trekam. Uba pariat ula ong baka jing pelat ka tulop kadang yat shat ha treasury kat baki dekot ka VPP pat kiai bat ya ka jing bompat yo ka pisa. Ka jing kular ba hashwa jong kinong elam ka council ban siu pendap no ka tulop hashwa jong ka Christmas kam shamla penduna ya ka jing skokya ka bala penlong ki MDC ban peteng ya ka jing ki jongki. Gila entah you create apa. Jadi le nak buat mama. Pendidik kalau bayar, mana mulai pergeri kemana? Ini apa baby? Kalau aku habis percaya, ini kain percaya. Kamu Khang itu ada dawa kam nong. dawa ke kam, tiba dawa mereka kam, tiba dawa ke kam. Kami kerelang kita kami mui mo. Kamu dah mikir elang. Kamu dah mikir elang. Dia berapa yang berapa? Ilmu le kuk khak duk dak. Jing thoi chwai. Saya jing. Haul CM. Haduk atem nak reply, pi man kuat lang. Nu man reply ke tin, nu jing thoi dia ini. Tak kamu nak thai kubur dia pi pi. De jing thoi deu burom
Dia multiply how fish wa emborom yang free and Kam council. yo bi ke kam Borok tok demi ada skro. emphasize wa tok. Jangan bi. TV, Kam TV, tam di TV. duk lai kelam cepo sekretariat. TV cuma. TV itu tang wa pi ki ke tau tok hadok ne blindly mem reply pi gitu go. Dia reply sih. Temu reply pi lei. Temu reply. Yo bi kat ni tok tempau go tok pi persyak bi mtok yai. Pi persyak bi apa iba dah. Persyak bi apa iba. Ni tok go office yang apa iba. Lapili biangnya ka kherdop jang ka Jante Hills Autonomous District Council hadian ka jingkhang tala ka basan kenta hadian ka jingelang ka bala penlong da usimbut CEM uba laski rembai bat ki MDC ka VPP bat ki nong trai ka party kinong trai council kila pentikna ka jingpoi ka pisa ka ba prak lor tingka ka account jang ka council na ka benta ban siaw ka tulap jangki Unang yalam ka VPP uloong badayb na kadaw ka jingyaki ka balapan bor ki borsen shar banle a. Henry ulapan pao ya ka jingsngaw kya balapalat tang shi banay ka tulop bat kumba lakular haswa bansiyo na kabanta saw banay. Bat kila maham banyaki ting ya lada ka jingpensa tulop kayay beteng. Ni ke jingyaki yang ini ni penbok ke jing pressure sedut selong setai yo lek wut ni phak mempor ni mesti cuti kasngi sekat kende tadi kan hiu yok yu krek apa tu top dah ke jing ya sok tilang ini sirup iuran ni terbujuk debok ke jing pressure nelo selong lepas speed ki dak haduk poi kan tu de yok kam prak lur tam kata ka pesa yo yok poi na yu krek hakini CRC yo yok tu lebih dah handai halo adalah imam hun bahai khut into mem hun bahai ka sa jing yo ne bha du chi binai dan hi jing yo luti jing klam yong sui em ni wadap ong ar le binai chwa Christmas ban ga bor ko sa suk handrai wajah jing sikat kat man ga to du chi binai hi yo ai chwa ni Christmas tem ti kana ne bha ong yo ching ka system kra kam te yo ti ni chi binai ga wan te do ye ko man kam Menteri Katana Tourism Timothy D. Shira minha kasi baar ula pentip baka jingalang bat Katana Tourism insa penlong hau benai kelalingkot kenang ban pet benia iki jingdon kam ban bo yaki CCTV camera ha ki jaka jungok kai perthai ki bapau kajingmi na ki jing pet benia na do tenrai kan yarap yaka sorkar ban penlong kongsan yaki jaka ha kaba kajing shngan kalong kaba hakmat Kani kajing sedang ketemu ban penyiar kajing shngai bat ban pentik na ya kajing ada kebapakan na kebentakin nong jengok kai ki bawan MEGHALAYA. We have not planned it because it's only last year that incident took place, and after that you see no other incidents of similar case is taking place. It may be an exceptional, and still you see. In some cases, it may be necessary for us to install the CCTV for the safety of the tourists. We'll have to hold a meeting, discuss, and then we have to call the tourist officer also from different districts, and we'll have to get the assessment from them, report from them, and when they said it is very much necessary to install CCTV in a particular place, that we will think. Kenyo Trap Youth Development Council HYDC kalapan long ka jingya rally kabala sedang na Dekia West bat kabala penkut pat DC office ban persya ka jing terwa ban bo ka Shri Cement Plan ha shnong dai stong u president ka HYDC u ba wairan Wan sotun ulaong bakinong shnong khamtam ki riukan thei ki sngokhya halor ka jingla ban shakta ka maryang saudong saukun bat ong bakam ka kampen roy ha ka shnong ka dei ban yo jingmenjor na ki babon kani ka council ka dawa bandon ye ki jingtho ki babyang na ka Shri Cement bat bandon ru ka jingasoi soskular ban pentikna ka jingmentoy na ka benta jongka Kalaweng ye kilaingut kinong elam jong ka district ki bakersha ni kani ka project bat lakentu ye kisang bahalang ban yadai ka khandaw ka syam ya ka culture bat ya ka jingbaha jong ki imlang salang kini kilong kami kibadon nang tinapok dai stong kiong ba ni hadu mentahi ngim don kam ya kata ka development ka ban wanra
ya ka jingdo no ya ka mariang ka bakhut ka basubah kamtam ya ka umbam umdi bad ya ka leer ka bakin ring mensim mat kum kinong yalam jong ka senghi ngila perkhat ngila puson bha ban ngila kerandu dak basya sya ka shirsimen nyong bangi don kam bapin wanra ya ki kot kisla ki babit ki babyang ki ban pen I ba ka snong dai stong hi brok wei ka yohun ka yesuk ban set up ya ka te ka plan hang tei ngila ong ru bapidai ban wanra ya ka memorandum of understanding happening ke company but ke government bapin sisha bapin support ya ke local business bapin support du ya ki labor ki badon hapo ndai tang hapo ke district jong ke East Jente Hills ndai ya ki kon samla jong ke bridge nyau trap hi brok wei ndai hadu menta kini ki Shri Semen kimla ban wara ya kita ki kot kisla ki ban pin sisha baka sunong dai stong kala menjur hi brok wei Ka District Horticulture Office jong ka East Jante Hills kala penlong ka district level exhibition arajar pesan bar arajar apun rio ka ba arsni haklirian hapo ka scheme MIDH but spice development hakani ka program labo ikidukan ki bala pen inam ya ka ngam kitit ushan rai ki so menkan ki jhur ki jab ki so ki pai ki sintiu ki skut bat ki wei Ka officer jong katanat horticulture kong ba meri shisha rembai ila ong bakani ka program ka ay ka rensan na kabanta ki nongrap ban pen I yala ki marap ban ya sam ya ki jing nang jing tip pat kalat ban peniat yo ki mar ki rap jongki da ka ba ay jing kershan jong katanat tanat lingba ki scheme ki subsidy bat ki program pen saprang jing tip Man go kamu program yipi ong wada elat I man go kamu ke platform hinong rap yo open yo gi kimar rap yang ki kamu de yipi ke kiwara ini neduk ki spices ki vegetables fruits flowers wada hap hapok ke scheme MIDH Mission Integrated Development of Horticulture waka spice development scheme ni ke jing yakop penirong man go tok du yo 6 he nong rap untuk duyok ya ketika award yang ni kapisa certificate Andre yo ketika jing jing permen yang kinong rap le yo mensen chogi improve ya lade yo improve ki jing tung jing tep yang ki bat kam jo kaman ong IP wada man go ke platform mo ye market ka state level workshop ban kentiu ka jingrap Jute la penlong menta ka singiatura da ka jing tumu ban penslore ki nongrap ban shem ka rukam rap Jute bat ban wat ya ka jing mentoi ka banne na ka bantaban kamai jakpo Upartha Sarathi Rontre, manager ka operations GCI, ula pensyai lor ka jingla jong ka jila Meghalaya ban rap ya Jute bat ka jing mentoi jong ka scheme ICAR. Ka District Agriculture Officer ka Polit A Sangma kala ong bakani ka jing sedang katemu ban pen KM biang ya ka rukam rap Jute ka balahiar West Garo Hills da ka ba penpawi ka jing haki yo ki hat. Kalau ong baka minimum support price ki program IG kai ke jinga soy MOU haka khatn rio tarik menta ubnai hapdeng ke JCI National Jute Board pat kan katanat karap karyang ke jela kanyarap ya ke rukam rap Jute ke benet bat ke bayo nong the most precisely speaking the most effective scheme the most accepted scheme among the farmers कृषक भाइयों में जो भी ग्रहण किया गया है वो है आई केयर स्कीम जिसके बारे में हम लोग सेकेंड हाफ में काफी ऑफिसर्स हैं यहाँ पर बताएंगे मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ इस स्कीम का व्हेन इनिशियली आई केयर स्कीम स्टार्टेड इट स्टार्टेड इन 2015 Murshidabad which is primarily the major jute growing segment of the country मुर्शिदाबाद जो पश्चिम बंगाल में है वहाँ पर काफी खेती होती है जूट की और वहां पर खाना पीना सब जूट ही होता है हर जगह जाएंगे तो जूट का पटवा का ही बास मिलेगा आपको खुशबू मिलेगी तो Okay, actually, I just want to elaborate first. Since in Garo Hills, jute were one of the principal cast fiber crop, and it is confined to plain and dune areas. So it was an important livelihood crop for many families. And then, from West Garo Hills, jute we can call it as a golden fiber.
in most of the versatile, eco-friendly and biodegradable natural fiber known to human beings. And this program is actually we have done for the farmers because farmers, they came from Hills, East Garo Hills, South Garo Hills, Southwest Garo Hills, and maximum farmers are from the West Garo Hills. KHASI Hills Autonomous District Council mendakasi kala Jute uba Louis Starlingdo kumu acting sordar jongka ilaka nongpo sordarship Riboy District. Lapan bam semai du executive member ke KHADC uba Denzel Reynard Chen hagaji donlang kinomi khmat ki bala shajian kinong yalam shnong bagi dekot jongka civil society. Haba ajin kran uba Denzel Chen bat u MLA ke umsning u Dr. Celestine Lingdo kila penpau ya ke jing sohun jongki halor ke jingjit ya uba Louis Star Lingdo kumu acting sordar. Kani ka jing spong maso kani ka tegriti do store jumi khasi baradu machwa de kajing spong kaderu kajiman pau ya kadak jong kajing slur kaman serang bat ke burong baban priang ya kani ban priang ya kani kajing simti gumi acting tolong kege ke ba kya bakadan kam ya kajing start ya kajing sampang ba kajing slur ba ki ngangit ba ka role jong pi tolong kebadan kam Kujan kam banyak support lang, bat finya burung, iwe. Baladan kenu kejing per, di bandan kejing ter, bat kejing yang sesuatu jingmut, ndai kejing yang subas niu. Dia kani kesengi ke ba, ni ya usamla ramba ba Louis Star, nalor kiwe ki kam ki ba ule, la aipat ya ka ikhtiar, ba unlong u acting serdar ha kaneka serdarship. Yang ibu ke Cantonment, baki jingkela ki per naga banta ke jingha ke leadership kilsawan apa ke jingelam ke jongpi. Kamairang Officers Club rengkat baka Community Based Rehabilitation Forum mendakasi kila penlong ke jingle kemen shwa ke Christmas nak benta ki priu ki beduna ha ki dekot men. Hakani ke program la sedang ya ke jingyat Carol na pendeng umyong ter shayo mairang shado DC Office Multipurpose Hall Hamau Sawa. Ka Deputy Commissioner ikong Anita Karpor ilalong ikong san kumshibenta hakani ka jingle kemen Christmas la samru ikinep bar ki jing ai sobha shaki baduna dekot men. Pen preng ya ka jing kemen bar ka jing kentup lang. Ini asgap ikubor na katan shatay lamigi. Kawai ka jingdian ha Khuntai ka bala pensimit ya ka mensiam jong ki padba hadien ba wei utamen u bala khandai snam ka arta ula klan no ha ka oka gon golaghat hadien bolo asha ayu ha ki hati klau ki hati ki badan ya palat chispa atli ki la penjulor ki yeng ki sam bat ki jhor ki jhap ha kelleng ki benta jong kishnong bakan thup ya ka China toli chen chowa bat ka deka dola ka shorya Kinong shnong kila keno ya katanat forest ki bom shimkya bat kila dawa ya ka bailut ksan na kabenta kila not bat ki rukam bakar ki banbe ya kini ki hati shaklau shabatab.
हम सुबह से हाथी को मतलब यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि ये बहुत मतलब पब्लिक का एरिया है, तो कोई लोग उसे वो भगाने की कोशिश करेगा या कुछ हार्म वगैरह भी कर सकते हैं, हमारे वो वन्य हस्तियों को वो हार्म वगैरह भी कर सकते हैं। इसीलिए हमने सुरक्षित तरीके से उनको मतलब जिस रास्ते से आए हैं वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की है। पर रास्ते में मतलब इस तरफ तो वो मोरंगी से आए हैं, वो तो बिजुली रिजर्व में ही रहते हैं, वो बिजुली से इधर आके वो नदी पार होके इधर आते हैं। आज जिन लोग जिनका मौत हुआ उनका क्या नाम है, कहाँ? नहीं, इसके बारे में हमें डिटेल्स नहीं पता है। अभी पुलिस को खबर किया है तो वो आके बताएगा कि कब मौत का वक्त कितना हुआ है, कितनी देर पहले मौत हुई है या ये हाथी ने मारा है ना, ऐसा डाउट किया गया है कि ये हाथी के द्वारा ही मौत हुई है इसका। Mentang ini sengap iki kubur nakari. Kesorkar Pedeng Kalawan Rakyat ka Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Bill ka adarap san hayang dorbar Lok Sabha ka baterwa ban ai jing belana ka benta shispa arpsan sngi mana usnem syakilong yang ki badan hakijaka nong kendong. Hagba wan rakyat kani ka bill Menteri Ketenat Rural Development and Agriculture Shivraj Singh Chauhan ulaong bakani ka sinjam ka penpau ya ka jingale shitom ka sarkar ban kentiu ya ka bha kamiat jong ki jaka nong kendong bat ka jingla kishnong ban kershan dalade yalade kaban ya habdor bat ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act ka balamang palat Khuntai pusan hajar klor tingka bat ka jing ai jingera pisa ka bala penkio palat ka shi pon sanway klor lak tingka Weapon Sunway Lak Glor Tingka. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VB जी राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। काम 125 दिन की गारंटी देने का काम कर रहे हैं और केवल ये गारंटी कोरी नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए 1,51,282 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। हमारा संकल्प है गरीब का कल्याण और इसमें उसी संकल्प को पूरा करने का हमने प्रयत्न किया है। न केवल गरीब का कल्याण बल्कि उसके साथ गांव का संपूर्ण विकास, जो महात्मा गांधी कहते थे, एक स्वयंपूर्ण गांव, एक स्वावलंबी गांव, एक विकसित गांव का निर्माण, इसका प्रावधान इसमें किया गया है। Kari India kalau Court Hajar yu High Commissioner jongga Bangladesh Urais Hamidullah ban penpau ka jing sngokia halor ka jing berngam jong ki seng leno ya ki office trekam ka India ki badan hadaka. Ketenat kambari kala kentat iki kubor hamsaya ki bala pensapriang da ki sengkai klau bat kala kentu ya ka sarkar basipor ban penlong ya ka jing tokit ka babyang. Ke India ka bat scam ya ka jing le jongka ban penne ya ka jing suk bat ka jing trilang bat ka ri Bangladesh da ka baya wer bat penlong ya ka election ka bahok bat ka bayat bet. Mentangin na sngap iki kubor na ka pertai. Menteri Rang Badu kari Narendra Modi henen kasngi ula penlong ka jinge kren bat Menteri Rang Badu ka Ethiopia u Abiy Ahmed ha Addis Ababa ha kaba kinong ilam jong baro ari kilaya menjur ban penklan shu ya ka jinge de ha pedeng ki ari
Kani kajing keran kapai kamat alor kajingnya trelang syakishnat trekam baper. Laya soiru yaki sos kular hapdeng jongki hakaliang jongka UN peacekeeping training karukam shim khajna bat kajing thau ya ka data center hapo katanat kambari ka Ethiopia. Hakani kajing lejingo menteri rang badu kari ulayo pedang ru ya ka khusnam ka bahe du jongka Ethiopia kabalatip kum ka the great honor nishan of Ethiopia na kabenta kajing no sinyang jong u ban penklan ya kajing day kini ki ari. आज हम भारत इथियोपिया संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर उस स्तर पर ले जा रहे हैं। ये कदम हमारे संबंधों को नई ऊर्जा, नई गति और नई गहराई प्रदान करेगा। भविष्य की अपार संभावनाओं को साकार करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार होगा। Ini sengap saya ki kubor ya lekai. Ke Italian Cricket Federation kalajit ya Wayne Madsen kum ukapten na kabenda ka lempung lekai ICC Men's T20 World Cup. Uban mi bujli ya Joe Burns. Ke Itali kan sa penbenai ya ka kerteng bakhadu jong kinong ya lekai na kabenda ka ni ka tournament. Kabanlong kasian kabaningkong jong ka te kari banyakon ha ka jing lekai cricket ka perthai. Hagajing lekai beringkong jongka haka T20 World Cup ke Itali kanya kon persya ya kari Bangladesh ha Kolkata haka Khuntai tarik upanai rempang bat nangta kan saya kon persya bat kari England, West Indies bat ke Nepal haka Group C. Hashwa jongka ni ka tournament ke Itali kan je shimbenta hagajing lekai haka T20 International Series persya ya ka Ireland ka badai ka rekod ka bapura ka ICC. Ha Dubai bat ban sedang nado ka arpo artrik u kelalingkot. Tementapat nginyapet ya kijing long jengman ka sung beneng hakeleng ki benta jong ka jela. Hatura kajing kreat kalong khatlai degree Celsius bat kajing shet kalong arpsau degree Celsius kajing sngam ka hau kalong sanpua nakashi spa. Haba pai pat sya kanong ba shilong kajing kreat kalong 100 degree Celsius bat kajing shet kalong khat khandai degree Celsius kajing sngam ka hau kalong lai punyo nakashi spa. Kat bahajawai kajing krat kalong hinyo degree Celsius bat kajing shit kalong khat khandai degree Celsius kajing sngam ka hau kalong sau pusau nak shispa kasun beneng kan rang hatura shilong bat jawai shwaban poi shaka thup kubor ka kut jong ka thup kubor ina pet biang sa shi ne kimat bakong san. Kentat ke sorkar ban khang hikali kamai tourist banabar jala thmu ban pinmi ka tourism app at kajing ekran ban kershan na kinong pinyat kali na kajala. Khang talaki MDC ke VPP ka khardop jong ka JHADC halor ka jingpen slam siu tulam la plepat hadien ka jingpen poi ka pisa. In kami binia ka sorkar ka jingbo CCTV ha ki jaka jingok kai perthai ki bapau bat penkentiu ka jingsngan ki nongwan jingok kai. Wandra ka sorkar pedenge ka Viksit Bharat Rozgar Bill arajar pusan terwa ban penyo jing bela na ka benta ka shispa arpusan sni ha ki jaka nong kendang. Bapen klan ke India bagi Ethiopia ke jingnya daya pedang ki ari yo pedang menteri rang badu ka ri ka kusnam ba he do jong ka ri Ethiopia ha Addis Ababa.
te parlok katungi la poisha bakut jong katuk kubor jongi mendaka janmiet. Haru bingde shambiang bat pi la shai kasngi kublai pi baro.